Gittik. Tatkult fest başına. Kızlar malaylar, siz bilesizmi nerse ol urmay kuş? Niye siz urmay kuş gibi atalasınız? Bilmiyorsunuz mu? Я на доске не понимаю. Очень нравилось. Кому-то говорит? Мне тоже. Тебе тоже понравилось? А ты татарскую музыку слушаешь? Да? Кого ты слушаешь? Вашу группу? Да. Знаешь, что такое урмай куш? Нет. Это название вашей группы. Понятно. Ayaksız. Güzel. İnternet aşağı, dünya kavuşa. Yüreğe köpemsin, yüreğe köpemsin. Munda Finlandiya tatarlarının iş albümü jeyilgan. Alar 60-cı yıllarda başlaganlar beden. Hatta Sovetskiy Soyuzga nişikdir ötüp kirip munda da satılgan. Alar nişikler açılgaç kına bilgenler satılgan. Bu bütün Tatar rock muzikanın tamarının başı. Bas gitarda 30 yılda oynayanım yoktur, Tatarımızı çekmegen olur. Dostlar tanış bolagız bu Ümit. Salam. Qayın kilden ham. İndi historiyalar var. Helsinki'den kildim. Min monda Sound of Genghis Khan isimli gruppa bilan kildim. Anda Kartrakirlar rock oynap Rauf Besharning o'rnina kildim. Ikinchi gitarni o'ynarga. Shular qiziq bo'lgan. Men birinchi kat Kazanda. Rossiyada birinchi kat Kazanbek oshadi. Helsinki'dan aruroq. Yaxshi. Tatar muzikasi bilan yangrashi bo'yicha. Nelar o'ylaysan? Chiqishlarning kvalitasi menimcha dunyo yaxshi bunda bo'lgan. Bir necha bu stageda bo'latman bagaplar yaxshi. Sahnada Akiya Tatar davlat Qurshaq teatri. Benim için gurur bulsun diyeyim. Demek selam Bulat. Bugün biz Kazan Kirmeninde hazırgi Tatar tilli medeniyetinin en zamança ham en külemli şarasında o da bulsa Tatkult Fest. Mında bizning var. Kişi sahne. Zor sahne. Kul Şerif tugel ama Kul Şerif ortunda. Şu sahnede çıkış yapacak bizning en oldingi ham en zamança ham hatta en legendar Tatar çırşıları ham müzikal türkümler. Мен гоман артистлар белән эшлим бит инде Татkult Fest'та. Мин Айгел, Айгул, Карт аяклар, алар бөтенесе минем җаваплылыгымда. Аларның исән саулыгы, тук булуы. Бүген алар ашыйлар. Токма чашы. Классик кыстыбый, эшпешмак, гүбәдия һәм компот. Аралашу шәп, әлбәттә инде шул иҗади кешеләрнең үзенең бер энергетикасы. Алар белән нинди кызык хәлләр булды. Мәсәлән, әйтмим инде кайсы музыкаль төркем, ягъни аларны бүген кунакханәдән чыгардылар. Чикләү кысымак ватаныбызда Әлфия апа Абзалова багышланган җыр "Син кайтмадың" дигән. Бакчаларда
What do you think it is? What is going on here? The festival is all about Republic of Tatarstan Day, right? Everything is in Tatar yeah, here. everything is Tatar. Yeah. How do you like it? Yeah, I really like it. When I heard it, it feels like a little bit like Turkish, yes. Right? Have you found something unique about all this that you cannot see anywhere else? The costume, the hat for the girls and for the boys, it's so cool, I think. Yeah. Sizga Tatarsha just dance. Bik әйбәт, миңа бик ошый. Сезне нигә сәхнәгә чыгармадылар? Монда да яхшы. Мин татарча сөйләшмим, к сожалению. How do you like it? I like it so much. Why do you like this music? Because they're fantastic, they are amazing. Have you ever listened to not pop music but like electro music in Tatar? Yes, Elvin Grey, The Calm. Сат булыр идек монда Фирдус Темаев җырласа. Әйдә Сандугач бик җырласыбыз килә. Чөнки монда яңа җырчылар, без аларны тыңлыйбыз, яратабыз. Башкарма Төркеме белән син ничек танышкан? Нинди кызык факт әйтер идең? Без узган елны барган идек Финляндиягә, һәм шулай итеп 5-нче 4-нче көнгә без электр алган чәй кичләренә без барыбыз да беләбез, алар чәй кичләренә җыелар инде һәрдәм ойнымы инде. Алар шундый теге очрашу форматлары. Менә анда Традан күзлекле абый утыра иде, мен әйтәм, исәнмесез? Сез Батуал карама идем, беләсезме теге? Ну Джон Денга килептем, исәнмесез? Батуал кара. Мин Радиф Кашап. Яннар утырдылар, уйный башлады. Көйне инде менә Дина апа җырлый башлады. Нигә? Мин җырлый башладым. Беләсезме? Мин biraz җырлый башладым, укырып менә күзләр шиштем, әйдәм, мин кайтасы килә. Имайдым нинди сәя бер ул, алар бит кайдыр чит җирдә яшәп, хәтта ничектер көчлерәк менә бу сагышны тасвирлый торган җырлар башкаралар. Алар арның җырларында да менә шул ерак, алар бер кашан да булмаган Татарстан турында шундый сагыш бар. Һәм минемчә менә ул көтмәгән идем, нәрсә көне бу йөрдем. Икенче фестиваль булгач, ничектер ул бара инде дип. Һәм менә берничә бер ел җыр элек мин шул тойгыны хиздем яңадан. Шундый тынычлык, шундый барасы да дөрес, бар кешегә дә рәхәт. Димәк без теге дөрес юл белән барабыз дип инде. Һәм шуның өчен мин аларга рәхмәтле. Selam Baragaz'dan, Helsinki'den. Finlandiya'dan. Saldırma sesler. Biraz hareket ediniz. Eliniz yaralarında derge yapmanız. Bu disk, bunda 2 disk, anda 3 plastinkanın materialı. 2 birincisi alar Sound of Genghis Khan'lıkı, ondan sonra üçüncüsü Başkarmanın bu gizlevi. Birinci plastinkamız 1975 yılında çıktı. Birinci ansambl 1969'da başladı. Başkarmanı yıştırdık Kaustinen Folk Music Festival için. Skandinavya'nın en zor halk müzika festivali. Tatar, ondan sonra Dina Hanım bilen de Kerim Şakir da, Üzüm de, Batu Alkara gitarlardaydık da. 89'da bunda konsertlara kildik Kazan'da, Olçak'ta Betül Hayreddin'daydı bizim bilen. Zor konsertlar üttü, yakça üttü bunda 4-5 zor konsert idi. Ondan sonra bundan geri Finlandiya kayıtkaç, Başkarmanın gizli plastinkasını yasadı. Ana yasagandan son Teater Estradida Moskova'da 2 zor konsert oldu. Bir cananın üstüne bitirdiydi de.
Anarayında biraz ansambultan ala başladı. Sizga ham shulay turkum yasav ideyasi keldi. Ol çaqda biz 14-15 yaşındaydık, 16 yaşında. Bizga ni oşadı bilgeli bütün Beatles, anın gibi gaybirler çaktı o zamanlar. Biz teledik zamança Tatarça ideyasi keldi. Tatar muzika lakinde yangi aranjirovkalar bilen. Ni bitti gün batışının popüler muzikning nileri var. Nechik qabul etdilar sizning bu No, fin halka kabul etti lakinde bizning abi babalar kabul etmedi. Татар телендә бик аз мондай җырчылар. Ул үзенең җыры белән бөтен яшьләр үзенә карата белә. Аның энергетика шундый көчле. Мы получаем очень большой кайф. У него песни про жизнь. Мы получаем от его каждого концерта большую энергию. Каждый человек получает. Вы видите, сколько народу? Тебе стало ближе татарская культура? Да, я пою его татарские песни. Самую первую песню я знаю, есть за беш километр. Нурминский үзегез күрдегез нәрсә икәнме? Кыйманы сындыралар. Кирмән исән калса ярый. Ярый. Хәзер без моңа контраст капма каршы булган әйбергә барабыз. Зөлә Камалова безгә якын менә шушы музыкабыз. Шуңа киреп кайтабыз. Хәзер без килеп җиттек 6нчы көнгә. Мәхәббәт ярату бетеп китә. Зульфия Камалованың музыкасы сезгә нәрсәсе белән якын? Тенденциялардан да калмый һәм традицияларга бирелә. How do you like the way Tatar sounds in this kind of music? Do you like it? It's actually my second time listening to this kind of music in this language, and the language is kind of interesting for this kind of soul music, and I'm really intrigued by the culture and the people, how they come together to celebrate something in common that they have. Зульфия Камалова, Йылдыз Миннур. Это было так Вообще вот просто каждый раз лучше и лучше. Можно хотя бы. What are your impressions? It was great, warm audience. Yeah, I like it very much. Yeah. If you have a show, the half work is the musicians, the other half is the audience. Мы каждый день репетировали целыми днями, погружались в музыку, погружались в эти звуки, которые Микель создавал на кухне с помощью кухонных звуков. Там много всяких странных, в общем, вещей. Мы их раскапывали. It was Julia's idea to use what is called found object percussion, but we mixed it with more conventional drum sounds to be not too experimental. Sizga nechik shigish yasalmada umuman atmosfera nechik shuni aytib bitsangiz edi. Motor qarshi oldilar menimcha. Navbatdagi playback bilan o'ynaymiz, bitta. Biz ko'nikkan tugul аңа. Biz bitga har vaqt türü barabanlar bilan ishlaymiz. Biz булай эшләргә карадык, бу мәртәбә карарбыз, менин икенче тапкыр барабаннар да алырбыз. Сәгъдә көтеп аласызмы монда килеп чыгыш ясауны? Әлбәттә. Нәрсә әйтә аласыз бу менә бу фестиваль турында? Ну мин бик шат ул үсә, мин күрәм ай кеше күбрәк аны белә. Һәм мин ышанам ул тагы да үсерди, һәм тагы яңа коллективлар, төркемләр, проектлар булып чыгар, һәм тагы килергә ышанам бер мәртәбә. Yarattan diye kuzun durmaysın,
ko'zlarima sifatday ko'rsima meni oldima lakin Said Olur kim ekan do'stlar? Assalom. Aning ijara Tatkul Festning soundtracki bo'lib turadi. Hamma atala million deb. Ni uchun million? Million ул шундай зур сүз. Million ni uchun? Million his, million mumkinlik. Bu muzikani ijro protsessi nechga edi? Boshda men eski serial shunday bor, Twin Peaks. Men birinchi, ikkinchi sezonni ko'rdim. Mana 33 yoshdayman. Baribir anglamadim. Menga unda soundtrack muzikasi yoshab ketdi. Angelo Badalamenti. Mana shunday qo'rqinch tematikada yozarga talagan edim. Ekaterinburgdan bittash beatmakerga sholtiratib oldim da, mening fikrim shunday bor deb. Uning minusi yotaydi. Mana retro wave janrida 2 oy so'z yozdim. Суса! Бомбанул. Ничего, кузали, хорошо. Это тот человек, который делает татарский кранк. Единственный. Не ищен татар тілінде айтаттарға болдым. Татар тілінде? Сен өзің шәріп етіп жүрсің? Минем они гыл айтимидим. Майдан ТНТВ Корейн. Орыш. Жиляк музыкасы, ай. Ул музыка түгел, мен скажу по-русски, мне очень стыдно за такую музыку. Надо поднимать татарскую культуру, и очень много музыкантов вот сегодня на Таткульт-фесте. Пару-тройка лет, и мы станем конкурентоспособными и начнем потихоньку смещать консерваторов. Tatkul-fest bizga yuragimizda salyutlar bo'lib ketdi. Mo'ng'ayib qolgan shekilli shu kirman. Mana shu ayttirib yashagiz. Shu salyutlar shekilli yashnab, shotlab, tarixda iz qoldirilib bo'lsin.